Ngatrai la bun na pren jongpi ki bala bena ba kana ke Realme kadang sudah launch ya kato ke Realme 16 series jongka. Bad hakane ki don artili ki model ki bakal dep launch kata ke Realme 16 Pro bad ke Realme 16 Pro Plus. Tah hakane ke video ngan batai ya kana ke Realme 16 Pro Plus kabade ka top model jong kana ke series. Saya komen hang ne harum lada pidon kam jing batai ya kana ke Realme 16 Pro kabade ke bahapo jong kana ke Realme 16 Pro Plus. Kumbang ala itu ha kato ke previous video jenga ba menta usnem pin yo i babaro kipun kin sakiu dorno tekumta hakador jong kinegi artili kipun ru la yo i ba kila kiu dor sikat de te saya disak hi mapi lada ka budget jong pi kade hakato dor bat ki jing don kam jong pi ki ha bat ki features baga ai te hang ne ngan sia thu bet chwa direct daga dor jong ki ngan sia thu ya ka dor jong ki base variant jong kinegi artili kipun ka base variant jong kana ka Pro Plus ka poi hadu live khundai jar khundai spa khundai sape jar mo kane ke base variant jongka kamut ya ka 4GB ka RAM bat sispa 4GB ka storage hanre lang baki bang offer pat kalak ban hiar syaka 8,000 ya ka dor jong ketu ka kham he ka RAM bat ka storage telak nang kham rem susu ya kita tengam don kam suban tu namarkin sarem pelan tang nepat ka dor jong ketu ka base variant jong ketu ka Pro pan ka bahapok na ketu ka Pro Plus ka poi kumba live hui jar khandai spa khandai live jar mo kane bat kane ru lang baki bang offer kalak ban poi kumba live khandai jar te ya ki higher variant jongka pat lane ki bakam he ka RAM bat ka storage jongka kila nang kam rem susu te ya kita ngam don kam suban tu te mentang in nyepet no ya ki features jong kana ka Realme Pro Plus ka bade ka top model na kana ka series kana ka 16 series kade ka bami penting lane ka successor jongka na ka to ka Realme 15 series tang hapo anru benai kana ka Realme kalak pentemai no da ka ban launch ya kana ka Realme 16 series wat da ka to ka Realme 15 series ru kampat la slim ki penmi lane ki launch kana ka number series jongki kade ka series ka baki kam fokus ya ka kamera mat ke performance jong karu kalong balance teh haswa dengan sedang ban betai yaki detail jong kena pun wat klet ban ay ka like jong pi bat ketuka hype jong pi kum kadak ba pia support ya kena channel kenang bangan nang la ban nang yai penmi kum kini kijat video naga benta jong pi bat lada pi kwa ban no miss yaki video jong kena channel pila ru ban subscribe te mentang in sedang ban page haka design jong kena pun ka design jong ka taka compare naga to ka predecessor lane ka bami haswa ya kene kata ya ketuka Realme 15 series jong ka karena ke Realme haga ke series jongka kasyat test bat kasyat penkelai ya ke desain haman lagi por naga ta kadau pinyi baka compare si bon kato ke desain jongka naga to ka Realme 15 series jongka ka bahaswa jongka ne ka bakil adep launch menta la andru benai hadin andru benai onda ki launch ya kato ka Realme 17 series jongki pan pin sayu bakan mi da ka wepat ka desain teh ne pinyi baka desain jongka kalong kum nemo kai versi bon naga to ka Realme 15 series jongka teh saya komen pi internet nem ya ganaga desain jongka teh ka build jongka pat ka body bat ka bag jongka kilas nada ki plastik lan ki polycarbonate tenang ta ka thickness jongka pat ka poi kumba 0.1 mm bat ka jingkia jongka pat ka poi kumba arspa san gram hagi sim card ki ada ki dual nano sim card bat ha ka to sim slot jongka kam down option ban expand ya ka storage jongka ha ka IP rating pat kila ada ka IP 68 69 bat ka 69K kamut kala longka water resistance tenang taban unlock ya kana pun kila ada ka under display fingerprint daka optical sensor haki colors jong kapat ki don lajan ka banengkong ka master gold ka baar ka master gray ka balapat ka camellia pink taman tapan ini pet ya ka display jongka kajing hek ka display jong kana pun kalong 0.4 inci daka taka 1.5K curve AMOLED display kata ka 10 bit ka HDR10 plus ru ka support nang tah ka refresh rate hadu sispa sapusau host ki ai ha ka brightness pat khat plus pa nits kata ka high brightness mode jongka bat 1000 sans pa nits pat kata ka peak brightness jongka bat hadu 1000 pa pra hertz kata ka PWM dimming kayo bat nang tah hadu khandai pusau persen kata ka screen to body ratio jongka kamut kila rit bha kito ki bezel jongka lana kito benta bayong kata ka display jongka te ka best bha ha kata ka liang bat ha ka display protection pat kila ada ka Gorilla Glass 7i ha ki mid range pun te ka display jongka kala kambiang temen tapat ini pet yau chipset jongka chipset lana prosesor kila ha kana pun kata da Snapdragon 7 Gen 4 bat 1 nanometer kisnai une uju prosesor kila ha ka to Realme 15 series jongkiru kane ke Realme ka lek kumne uju prosesor ka ju repeat man lagi model kiba kadang sudah launch hapon ru benai kan sapen kela prosesor temai pan anda lak poi ha ka to Realme 17 series hadin ru benai bat utau prosesor bakin ai ha ka Realme 17 series hadin ru benai kin sa repeat ha ka Realme 18 series pan ka bakin sa launch pan hadin ru benai na ka Realme 17 series jongki teh baya pai pat ha no prosesor baki ai ha kane une ulong balance ka performance jong kamut umdat lot tan bat umdak klan ru na ka daw pinyi ba une prosesor kisah ai ha ki pun ki ba kam fokus ya ka kamera haga antutu skor una prosesor uyok kumba khat lai ne khat saulang te ban lek kai game kum ka BGMI kana ka pun ka support daga 90 fps
Ta kumbang itu menne ba une prosesor kisai hagi pun ki balong balance lane ki pun ki ba kam fokus haka kamera tenaga ta gadau kana ke pun kam support daga sispa RPU FPS haki games. Ta yok lese kalak ban support hadin habut ru lang bagi updates ya kata ta yang mentang ngamlak ban ong. Ta mentapan ini poi haka software jongka kana ke pun kila ada ga Android 16 bad uta Realme UI 7 haki updates hadu live nem kin aya kata ga OS update lana ga Android update bad hadu saus nempat kin aya ka security update nang ta haki AI features ru kidon katugan neteli ka ai ta mentapan ini pet ya ka RAM bat ka storage jongka kana ke pun kadon lai teli kita ki RAM bat ki storage variant jongka kaban kong ki ada ka prajibi ka RAM bat sispa ru prajibi ka storage kila de ban ai nadu ka arspa 92 GB ka storage namar mentagis ngi daga sispa ru prajibi kamlong sufficient show tang hadin katukanne benai pinban ladap space no namar bala nang he size ki files bat ki apps data tanang tah ka ba arpat kila ada ka prajibi ka RAM bat arspa 92 GB ka storage haka balaipat ke top variant jongka ke kat RGB ka RAM bat arspa 92 GB ka storage kajar RAM ba kila kena gepun kata daga LPDDR5X bat kajar storage bat ki ada ka UFS 3.1 teman-teman ini pet ya ka kamera jongka kana gepun ka don light lagi kamera jongka nadin kabanang kong ki ada ka arspa megapiksel ka primary kamera jongka bat ka support ru ya kata ka OAS bat haga sensor kila ada kata ka Samsung HP5 sensor hagi video ka support daga 4K 60 fps nang tah keto ke kamera ke arpat kila ada ka 1 megapiksel kata ka periscope telefoto kamera bat haga sensor jong kene kila ada ka Samsung JN5 bat lang ba kana ka telefoto kamera laban zoom hadu 3.5x da kata ka optical zoom nang tah haga to ke kamera ke balaipat ki aitang da ka pra megapiksel kata ka ultra wide kamera hangne te kila compromise hakana ga liang namar kumba ngaji itu batang pra megapiksel kata kemut kanom support 4K haki ultra wide video tenang tah ke front kamera jong kapat kila ada ke 1 megapiksel bat haka neru ke support daga 4K 60 fps ke kamera jong kate light no naga to ultra wide kamera jong ka on paper kila kambiang ki features kala ai handre haka real life pat kumno ka perform iya kata ngamla banong namar ka syong haka rukom proses jong ka tengin saya pit ya ka opinion bat ka feedback jong kito ki riu pat ba ki bala yok bat lane tes ya ka kamera jong ka teman-teman ini poi hau bateri jong ka bateri jong kana pun kila ada nya 1000 mAh bat ucajar bat kila ada prape won bat lai thuru bakala ban charge nadu 0 hadu 100% tang hapo sikenta teman-teman ini poi haki wiki features jongka karena kepun kadon hadu kendai teli kita ki 5G ban wifi ki ada wifi 6 bluetooth ki ada bluetooth version 5.4 wire blaster udon ki mic ru ki don arteli nang tagi speaker ru ki don arteli bat ki support ru da kata o reality audio nang ta kata NFC ka radio ta ki claim ai bat baro ki sensor ki badon kam ki download ki features jong kana pun ta ki la khambit ya ki normal user bat ki ba kham don kam ya ka kamera hanre ha ka to dor 10000 ta kala kham rem pelan ya ka dor jong ki pun temai menta pinom la ban la namar pila aktif hi ya ka daw baro ki pun temai ki ban sami hau ne usnem arja pun ru kin sakiu download bat ngala de ban yathu ya ka daw ha ka to previous video jonga lada pimpat yo ya kana video pila ban lej page ya ka hadin jong kana video ba pintip ya ka ka daw bakin sakiu dor ki pun hau ne usnem arja pun ru tementang ngatrai lang bagan aku video jengah kala ajing irap ya pi sibun ban tu ya ki features jong kana pun ka Realme 15 Pro Plus te saya komen hang ne harum lada pidon kam jing batai ya ka to Realme 15 Pro ka ba hapok jong kana tengin nyesiam hakawe pat ke video jengah ke sibun